Assalamu alaikum. Мекендеш ТВ каналының каттоочулары. Бүгін жұмышқа жөнөдүк автобусга. Кааласа азыр ишке барабыз. Смена саат 3-тө. Бүгін резервный болот экен. Резервныйда көрөбүз. Москвада погода суук. Аса машина жүрөт деген үмүттөбүз. Ушундай подшипник машина керекти кылат. Бисмиллахиррахманиррахим. Иншалла машина жүрмөй турган жүрбө. О, бир басканда жүрдү. Yolda gittağız, kalsa işe varıp yedikten ötsek keyin жұмышты başlayız. Жол тайгак, айдоочуларга эскертүү. Шашпаңыздар. Шашпай айдаңыздар. Айныкча такси сферасында иштеген айдоочулар өтө шашылып айдайсыңыздар. Шашылбаңыздар. Сиздерди Кыргызстанда бир туугандарыңыздар, ата-энеңиздер күтүп отурат. Андыктан башка шашылбаңыздар. 1 минут, 5 минут кеч барсаңыз, эчтемке чечилбейт. Шашпай айдаңыз. Москвада жол тайгак. Кудай кааласа паркка жетейин деп калдык. Бұл видео жаққан болса, видеоға лайк, подписка болып қойыңыздар. Каналға катталганды унутпаңыздар. Мына биздин парк болот, 10-чы парк. Азыр эми машинаны парковкага коебуз. Жумушту баштайбыз. Бул жакта парковка. Так, туугандар, паркка келдик. Kireriz parka. Bismillah. Barganda. Ya bu жақта бақыт әрекет тұрады ғой. Ассаламу алейкум. Нас ішке жөнөдү да? Яқа паркка кирeriz. Здравствуйте. А пропуск у нас не работает, да? У всех работает. Так. Ладно, спасибо. Путевка алған барабыз. Путевканы алгандан кейін медиктен өтөбүз. Подписываться. Медиктен өттүк. Так, туугандар, медиктен өттүк. Эми жумушка Ивановскийге барабыз. Метро Новогреево. Кеттик бар. Кетtik. Ушинтип туугандар, кааласа эми метро Новогреевого барабыз, сменага. Бүгүн резервде элек, 86-чы маршрутта элек. Азыр переключение болуп тур, сменщик 247-де жүрөт экен. Ошол жак барабыз. 247-ге барыш үчүн biz metro Şolkovskiy'e çeyin barışımız gerek. 3. avtobus ben. Andan keyin 133. avtobusga çıkıp dalşa barışımız gerek. Moskva soğuk. Andıktan жылуу кийимиңиздерди кийип көчөгө чыксаңыздар болот. Остановкага келдик туугандар. Эми 3. автобусду. Мына 3. автобусга келдик.
3-cü avtobusga çağız. Uşul avtobusga çağız. Avtobusdan düştük. Endi qayra daha başka avtobus kutamiz. Ee, 716. avtobus geliyor. Şuna çağız. 716'ga çıksak kettik şu avtobusda. Tak, 333. avtobus ona geldi. Şunun menen Ivanski'ye geldik. Nerede canım? Evet, 333'e çıkarız. Smenaga barabız. Ivanski'ye geldik. Smena var. Ровно 25 minut yolculuk geldik. Hava sağ Smena'nı hizmet ederiz. Avtobuslar kurulmuş. Tuğanlar Smena'ya geldik. Burası. Avtobusta принимать ettik. Kalsa hiç tıklavuz. Так, туғандар, приключение baştaldı. Переключение қылды 34-ға. 34-ші маршрутқа переключение қылды, азыр 34-ға барамыз Құда қаласа. Біз эми Соловецкий Юнгқа барамыз. Сменщикті қоша алып олайын. Онда ошол жаққа барады екен. Каналға катталбағандар катталып, колокольчикти басып, подписацияны унутпаңыздар. Светофорда турабыз, шоссе энтузиастка чыгабыз азыр. Через шоссе энтузиаст кетебиз. Кетем. Вот старта резервте Соловецкий Юнгага келип калдык. Ровно 10 minut жол жүрдүк. Светофор жанса, конечкага киребиз. Обедтебиз. 34-ка. Время отдыха. Комната для отдыха. Отдыхтан кейін жақтырған келіп кеттім. Автобус. Метро Измайлскийда өтө көп адам. Пешеходдуга бердик. Метро Измайлскийдан адамбыз. Adam böyle az olmadı. Gelip kaldık ikinci ostonovkası. Öte go adamlar Metro Izmailskiy'de. Kucağımda da vardı ama acaba. Bitko Molotko değil mi aşkım? Ostonovka жақын тоқтатамыз. Адам толы. Жол тайғақ. Метро Преображенская.
Конечный остановка метро Преображенская. Конечно. Уйди. О, уйди. О, Акеджон. Айдеме. Zaten adam olsun. Тыло. Метро Преображенский. Конечный. Поиграть это. Так, tuğanlar. Akırkı Konечныйga geldik. Videonun sonunda ne demek için like'tan balçaytıp kommentariyadan öz fikrinizleri kaldırıp ketingizler. Sağ salamat bolingizlar. Keyinki videoda görüşkөнгө чейин.